hashize iminsi hacicikana inyandiko mvugo y'ibyo Major Callixte Nsabimana Sankara yabajijwe n'ubugenzacyaha n'ibyo yabasubije, n'ibyo mu gifaransa bita procès verbal. Impuguke mu mategeko zivuga ko ubusanzwe bitemewe gushyira ku karubanda inyandiko nk'iyo, cyane cyane iyo urubanza rutaraburanishwa mu mizi. Maître Joseph Cikuru Mwanamayi ni avoka mu rugaga rw'abavoka i Buruseli mu Bubiligi, niwe usobanurira byinshi kuri iyi nkuru. Nibyo koko ikibazo cyawe kijyanye n'isakazwa hanze cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru by'inyandiko mvugo y'ibazwa ryo kuwa 10 Gicurasi 2019 rya Bwana Nsabimana Callixte alias Sankara. Iryo bazwa rikaba ryarabereye imbere y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha RIB. Icyo kibazo rero cyo kumenya niba ku rwego rw'amategeko giteye impungenge n'amakenga gifite ishingiro. Kuri nge nk'umusesenguzi w'umunyamategeko wabigize umwuga, mbona ko impungenge zihari zaba ku nzego z'igihugu zishinzwe iperereza zigikora deja iryo perereza kuko riracyakomeza, haba no kuwushinjwa ariwe Sankara ubufungiwe by'agateganyo muri gereza y'Amageragere mu gihe agitegereje iburanisha ry'urubanza rwe mu mizi n'urukiko ruzaba rubifitiye ububasha, kuko kugeza n'ubu urwo rukiko nturamenyekana. Yewe haba no kubashinjwa ubufatanyacyaha na Sankara batari bafatwa nkawe, ndetse n'izo mpungenge zirahari no ku bacamanza bazaburanisha mu mizi urwo rubanza igihe nikigera. Abantu bashobora kwibaza bati izo mpungenge zishingiye kuki, ni izihe? Icya mbere, twe mu mategeko dusobanura tugendeye ku ngingo nyine z'amategeko. Aha ndibanda cyane ku ngingo ya 42 y'itegeko nimero 30/2013 ryo ku 24 z'ukwa 5 2013 ryerekeye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Iyo ngingo ya 42 iragira iti, usibye igihe itegeko ribiteganya ukundi, iperereza n'ishakwa ry'ibimenyetso bikorwa mu ibanga. Ikanakomeza igira iti, umuntu wese ufite uruhare ku murimo w'iperereza n'ishakwa ry'ibimenyetso ategetswe kugira ibanga ry'akazi mu buryo buteganywa n'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha. Ubwo ni ukuvuga les conditions prévues par le code pénal rwandais. Aha mbanza nibutse n'abatwumva ko itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 niryo ryerekeye ibyaha n'ibihano byabyo muri rusange. Niyo mategeko ahana ibyaha mu Rwanda ubu ngubu ariho. Iryo tegeko mvuze rishyashya ryo kuwa 30 Kanama 2018 ryasimbuye ikindi gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Icyo gitabo cyari giteganyijwe n'itegeko nimero 02/2012 ryo kuwa 2 Gicurasi 2012. Iryo tegeko rero rikaba ubu ritakiriho, ryarasimbuwe n'iryo rishyashya mvuze. Kuba rero ibazwa rigizwe n'amapaje 18 bya Sankara ryo ku itariki 10 ry'ukwezi kwa 5 gushize 2019 byaratangajwe hose, kandi bizwi neza ko dosiye ye itaragezwa mu rukiko ruzayiburanisha mu mizi, binyuranyije n'ingingo ya 42
y'itegeko rigenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha nk'uko nabivuze haruguru. Kuri twe rero b'abanyamategeko tukabona ko hazaba ihurizo rikomeye cyane ku bijyanye n'imihango y'ifatwa n'ifungwa ry'ushinjwa, iyo mihango itakurikije amategeko namba. Yewe hakazaba n'ihurizo ku bijyanye n'uburyo ibimenyetso bishinja byakusanyijwe ndetse bikanatangazwa mu binyamakuru mu gihe cy'iperereza byakagombye gukorwa mu ibanga. Yewe hazaba n'ikibazo cyo kumenya amategeko azakurikizwa mu byaha by'iterabwoba mu gihe iri tegeko mvuga rishyashya nimero 68/2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 ririho ubu mu Rwanda ryerekeranye n'ibyaha n'ibihano byabyo muri rusange, ntawe iryo tegeko rishya ryigeze bikomoza ku cyaha cy'iterabwoba. Wenda abanyumva bashobora kuvuga bati hoya, hari irindi tegeko ryatangajwe ryatowe nimero 46/2018 ryo kwa 13/8/2018. Biragaragara ko iri tegeko ryerekeranye n'ibyaha by'iterabwoba ryo ryatowe mbere y'uko igitabo cy'amategeko ahana ibyaha kijyaho, kuko icyo gitabo cyagiyeho ku itariki 30/8. Nanone impungenge zijyanye no gusakaza cyangwa se gukwirakwiza iyo nyandiko mvugo yibazwa kandi urubanza rukiri mu ntoki z'ubushinjacyaha rutararegera urukiko, bigaragara ko amakuru yose afitwe n'abandi bantu badashinzwe iperereza, yewe badashinzwe no gukurikirana icyaha, cyane ko nko mu itangazamakuru hari nka radiyo yitwa Rorok ihora itangaza ukuntu amatelefoni yafatanywe Sankara n'ibiriho yenda bishobora kuba byaravugiweho. Umuntu akaba yibaza, ese bitangwa nande? Byatanzwe n'inzego z'ubugenzacyaha? Byatanzwe se n'inzego z'ubushinjacyaha? Cyangwa se byitangiwe n'ushinjwa cyangwa se umuburanira umwunganira? Ibyo ntawumenya ukuntu byageze mu bitangazamakuru. Ibi rero akaba ari imbogamizi cyane ku rwego rw'amategeko kuvugira ku karubanda ibijyanye n'urubanza rutaragezwa mu ntoki z'umucamanza. Sinarangiza nongeye gushimangira ko na biriya byakozwe mbere byo kuza kumurika ushinjwa imbere y'itangazamakuru ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 5 2019 nabyo byari binyuranyije n'iyi ngingo navuze haruguru ya 42, yewe n'ingingo ya 37 irabisobanura neza, n'ingingo ya 27 y'iri tegeko rishinzwe imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha irabisobanura neza ko ushinjwa amenyeshwa ibyo aregwa bikubiye mu nyandiko mvugo ye yifata cyangwa se yibazwa, maze biriya bise ko yagiye kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ko kwari kumenyesha ibiregwa ibyo yashinjwaga, ntabwo ari byo nabyo, bitewe n'uko nk'uko inyandiko yibazwa ibigaragaza, Sankara yari yaramenyeshejwe ibyo ashinjwa ku itariki 10 z'ukwezi kwa 5 2019. Nubwo bwose nabwo babimenyesheje bitinze, kuko inzego zari zamenyesheje ko yafashwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 2019. Ubundi ku iyo tariki 13 Mata 2019 niwo wari umunsi wo kumenyesha ibyo ashinjwa. Kuba barategereje igihe gisaga cyangwa kiyinga ukwezi kose kugira ngo abazwe ku itariki 10,
nabwo biragaragara ko amategeko atubahirijwe. Maître Cikuru Mwanamayi, kuba iriya nyandiko mvugo yaragiye ku karubanda hari impungenge bikwiye gutera ukekwaho ibyaha cyangwa uregwa ari we Major Callixte Nsabimana Sankara. Bijyanye n'ibazwa nyine ry'uwo ushinjwa Nsabimana Callixte Sankara, impungenge cyane cyane zituruka ku iryo ihererekanya cyangwa se iryo ryasaswa ry'inyandiko mvugo ye yibazwa, binaduha n'ishusho yo kuzamenya umuntu akurikije ibyasomwe mu iryo bazwa, yo kuzamenya niba Sankara azaburanishwa mu mizi imbere y'urukiko rufite ububasha, cyane ku itegeko ryo mu Rwanda mu gihugu cyacu riteganya ko umuntu wese ushinjwana n'abasirikare cyangwa n'ingabo agomba kuburanishwa n'inkiko za gisirikare. Iryo ni itegeko ryanditse, kandi mu iryo bazwa ryatangajwe mu binyamakuru no ku mbuga nkoranyambaga rigaragaza ko Sankara ashinjwanwa n'abandi basirikare bakomeye bo mu gihugu cy'u Burundi no mu gihugu cya Uganda, baba ofisiye, abajenero militaire, bwo kuba ari abafatikanyacyaha nabo ubundi bakagombye gutumizwa bakazaburana mu nkiko za gisirikare, aho niba ari ishumi rye, niba bazamwita ishumi ry'abo basirikare cyangwa se niba ari abafatanyacyaha bakaburanishwa mu nkiko zabo za gisirikare, ari naho Sankara nubwo ari umusivile yakagombye kuzaburanishwa. Ibyo ni ukubitega amaso tukazareba niba ariho urwo rubanza ruzaburanishwa mu mizi. Nabyo ni ihurizo, kuko bitatungurana Sankara aramutse atungukijwe imbere y'urukiko rw'abasivile kuburanishwamo mu rubanza rwe mu mizi, kandi we ashinjwana anemera n'ibyaha yuko yabikoranye n'abasirikare. Turagushimiye Maître Joseph Cikuru Mwanamayi kuri ibyo bisobanuro duhaye. Uravoka mu rugaga rw'abavoka i Bruxelles mu Bubiligi. Wakoze cyane.